abasirikare n'abapolisi ba Kongo bakurikiranyweho guhunga urugamba ubwo Uvira yafatwaga. Ikaze ku Murage News. Njye muri kumva ni Nshimyumuremyi arasubiza Gadi. Urukiko rwa gisirikare rwa Karemi rwatangiye kuburanisha abasirikare n'abapolisi 124 bahunze umujyi wa Uvira ubwo ihuriro rya M23 ryawigaruriraga. Ni urubanza rwatangiye kuburanishwa kuwa gatanu tariki ya 19 Ukuboza 2025 mu rukiko rwa gisirikare rwa Karemi. Abo basirikare n'abapolisi bakurikiranyweho guta inshingano zabo bari bafite nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe na M23. Ubwo ihuriro rya M23 rigamije kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo buhonyorwa nkana n'akarengane bukorerwa rugafata umujyi wa Uvira, abasirikare ba FARDC, Wazalendo, abapolisi n'ingabo z'u Burundi babe bawurimo bahise bayabangira ingata. Hari abahisemo guhungira mu Burundi, abandi berekeza mu bindi bice byaye bitarafatwa harimo na Karemi. Abahungiye Karemi bahise bafatwa bakaba baragejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare ngo baburanishwe hashingiwe kuri iyo myitwarire yo guhunga urugamba. Abaregwa barimo 68 b'abasirikare n'abapolisi 56. Muri bo 66 imyirondoro yabo yamaze kumenyekana. Perezida w'urukiko rwa gisirikare rwa Karemi, Lieutenant Colonel Desire Deonda Mukore, yashimangiye ko urwo rubanza rugamije guhana abasirikare n'inzego z'umutekano muri rusange zagize intege nke no kutumvira inama byatumye bakubitwa inshuro na M23. Yavuze ko urwo rubanza kandi rugamije gutuma ibintu bijye ku murongo mu nzego z'umutekano muri leta ya Kongo, kugendera ku myitwarire myiza, kugira gahunda n'ibindi bigamije gushyira ibintu ku murongo. Ubushinjacyaha bwa gisirikare nabwo bugaragaza ko ibikorwa abo basirikare bakoze bitubahirije amategeko n'imyitwarire ya gisirikare na polisi. Ku rundi ruhande kandi u Rwanda rwasabye ko gusenya FDLR byashyirwa mu bikorwa vuba. U Rwanda rwasabye ko ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya M23 byasubukurwa vuba, ndetse rugaragaza ko igisubizo kirambye ku mutekano muke mu karere kizashingira ku isenywa ry'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ibi byagarutsweho na Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta ubwo yitabiraga inama idasanzwe yatumijwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni igamije kwiga no kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Biruta yavuze ko iyi nama ibaye mu gihe gikomeye cyane kandi igaragaza inshingano rusange dufite zo gukorera hamwe mu gushaka amahoro arambye n'umutekano hamwe mu karere kacu. U Rwanda rwemera ko amasezerano ya Doha na Washington yubakiye ku zindi gahunda zabanje zashyizweho binyuze mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba no mu muryango wa SADC, ari nazo nzira zitanga icyizere kandi zizewe kurusha izindi kugera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere mu karere, kuko zirebera hamwe ibibazo by'imbere mu gihugu n'ibyo mu karere. Yashimangiye ko u Rwanda rukomeje kwiyemeza gushyira mu bikorwa inshingano zarwo zose kandi rugahamagarira abafatanyabikorwa bose kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yose yamaze gusinywa.
Yagize ati muri urwo rwego u Rwanda rurasaba ko gahunda y'ibiganiro bya Doha yasubukurwa vuba kugira ngo hasozwe imirongo ngenderwaho isigaye. Ndashaka gushimangira ko hakwiye gushyirwa hamwe imbaraga zose mu gushyira mu bikorwa uburyo n'inzego zisanzweho aho gushyiraho izindi nshya, kuko byatanga icyuho ku bashobora kuyobya inzira no gutesha agaciro ibyumvikanyweho. Inararibonye zigaragaza ko gucamo ibice no gushyiraho inzira nshya bitinze ishyirwa mu bikorwa kandi bigahungabanya intambwe imaze guterwa. Yavuze ko ibibazo biri muri Kongo no mu karere muri rusange bigomba gukemurwa mu buryo bwuzuye. Hibandwa ku mpamvu nyamukuru zabyo aho kwifashisha inzira zitoranya cyangwa zidakemura ikibazo mu mizi. Yagize ati guhora ikibazo cya Kongo kigirwa icy'abandi ntibizakemura aya makimbirane, ahubwo bizakomeza gutinza ibisubizo bitewe n'uko ibyemezo byafashwe bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye. Icy'ingenzi gisabwa ni ubushake bwa politiki n'ubwitange nyabwo bwo gushyira mu bikorwa ibyumvikanyweho. Minisitiri Biruta kandi yongeye kwibutsa ko ikibazo gikomeye ku Rwanda kidashobora kwirengagizwa ari ugukomeza kubaho n'ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi kandi ugashyigikirwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati u Rwanda rurasubiramo ko hakenewe byihutirwa kwamburwa intwaro uyu mutwe mubi nk'uko biteganywa na CONOPS. Yemeje kandi ko kutita kuri iki kibazo bigabanya icyizere kandi bigakomeza guteza ikibazo gikomeye ku mutekano w'akarere. Minisitiri Biruta kandi yashimangiye ko ibibazo bihari uyu munsi ari ingaruka zo kudashyira mu bikorwa ibyemeranyijweho, by'umwihariko kutubahiriza agahenge, akaba asaba ko impande zombi zikwiye kubyubahiriza. Yasabye umuryango mpuzamahanga guharanira ubutabera n'ubwuzuzanye kubaza impande zose inshingano zo kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano zasinye. Yongeye kwibutsa kandi ko mu batumiwe muri iyo nama harimo abagamije guhangana n'ibibazo by'akarere nk'imitwe y'iterabwoba, ariko hakaba n'abashobora gufasha imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, bityo nabyo bikwiye kwitabwaho. Minisitiri Dr Biruta yibukije ko ku ruhande rw'u Rwanda rubona nta mpamvu yo gushyiraho izindi gahunda nshya, ahubwo hakwiye kubahirizwa no gushyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Washington na Doha, kuko ibibazo bigomba gukemurwa haherewe ku mpamvu muzi. U Rwanda kandi rwongeye kugaragaza ko rwiteguye kandi rwiyemeje gukomeza gutanga umusanzu warwo, ruhamagarira impande zose bireba kubahiriza no gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono mu nyungu z'amahoro arambye n'umutekano w'akarere. Reka mbashimire gukomeza kubana natwe. Mwakoze kubana natwe, jye mwumvaga yari Nshimyumuremyi Irasubiza Gadi. Reka tuzasubira ubutaha.